Whatalofa le mai bonga lo tatu nu, halo mai o se whapoponga nei o mena te tupu I Samoa, a walau mai monga. O leo wha ilo se fina ngalo le fionga mulipola ana rosa morio, o lea sa ngā rurue whaatasi ma le hatinu uwen so ialo, I le whainga o tupe, ale vang wha upwhai le whaatotua le tu Samoa watasi, ai le I waha le fonga waa. E pe ona silfio le neimata upu, wa nginga I lunga upenga ta wha ilangi le fetu siai, e pe ona fi nau me ila antua ave sea ma le vang wha upwhai, ina ia vai lua tutusa, pe vai ina le se leni, mo sui a wai umo le vang wha upwhai. Maua le hava noe vasilingi a hai le fionga o mulipola ana rosa, I sona fina ngalo. To mata upu ma ale whape nei e patino ai I le vaenga wha upu whai. E au ngata se manatu e o iai. Ai ona uala ngā mai le la pito. Ole me pito sili ai, ole wha manianga. Ole au wha ma vai mai. O mauti no ai, ele o to iai se lato so tanga. Ai mole sila fia o le atunu. Pe ia ona uwhai atu le taimi o whano. E au ngata ona o mata upu ma ale patino laba le loto I whale le vaenga wha upu whai. Au I lea. Ina ua mata le vaenga wha upu whai le lua o. Ta tala I lua ia le tusiaki le nei. E o mai ala le taimi le nei. O lea lava iai. Tasi al tusiaki. Pa ngai oi mai ale vaenga wha upu whai. O le savings accounts lea na open. Ia wa ia malau tilo whainga whaavai. E sol tū la fono. Ona o le whātou nunga a fia me. Ia lea tinu. E alu e tatala se te ngā tupe o savings. A ngā iuma mai ia tupe ia o le sue ngā tupe le malanga I ta amila. A mai tu I. E ai manisi o le mātou vaenga whaisai loa. Ia, na open na ia. Whato ailo muli ele fionga te fono. O leo wa alu te tala. Na ona ia e saini ai. Sa ofesilingia. Ai se ame o whaatanga I fo hele. Ele fale tupe la tobia o whainga whaavai. E fesili mai le fale tupe. Pe iai se malienga. Ale vaenga whaapufai. Ona whaata tala leo le savings account. Ia ai pei o vaenga ia o leo matou ia o te sui te tupe ale vaenga pa upai ina taimi ia e pei vai atu e pei esele nganga sa fa wai le vaenga le atu no leo fa manino atu fo ele le fionga taitai ia aia u lava ia o le fa mamianga al taimi le nei o lea ua fa ma vai mai o le mta upu fo il tupe nei vai lo se lau a fast food mon tupu afe o lai el taimi nei ina ua uma ona kilia le overdraft ma le tasi tesi ma le lua o le wai lima o lo ia ato no le foi sau no le fionga te tai e le o priority le mta upu le taimi le nei o la wai a o lo ia pati no ina to ia a se fa nga yo ia por kalame ale al vaenga fa fai man fa alo Ua whaulu le tau sanga lo I o lo tu la I mole tu te no case to answer. I tau manga le whaamsnonga whai tu malo le mata o polo tua I ahi la uri le o tea pola tai vau Forces Smith. Fe pule hai whai mata sua, li o whaatau malama au awa, Lisa Marie Smith, Samuelu fau ena sua, masivai kepi. I le tai au nei luma le whaamsnonga na tu la e Richard Martin, ma whai loe luma le whaamsnonga o lo manino le mori maua Marie. E le se vaenga na whaapea I ai Marie, na whai atu la auli o lau tala le whai tangata e atangia ai se mea na whawhau. O lo manino fo ile mole maua Marie na whaapea atu la auli e te tau tala I lau amia tonu. A whaina e le nā pōna tupo le whalavelave, whai loa le mea na wa ai ai a whai e tele iai, tau tala oe e tele iai. E whaapea fo I a lise ma whepulua, e le o iai fo I se vaenga o tā uai Marie, se mole mau na whawhau wina, nei whamtalanga. E whapea fo I se whinanga ma posua tani ato I loa, o lo tu lai mo liom whaatau malama au awa. Le ia tā ua o lio na wala o maila auli al watu I lona ofisa. Ai taunu watu lio, o lo iai le ofisa o la auli le minista o leo. Whawalo Harry Schuster, male komisina o leo au pa aulongo tina Filimbo. O le manatula o lio, o lo o whetau I lona whai o sosu e ngai tusa ma le whaatonunga.
o le iai le minista leo whaatasi ma le komisina le matanga venga leo. Ai le tali mai le tamaita ilo ia le nafo tamalangi Strickland na ia whapea mai ua vave tele ona tu ina mai le tau sanga o le no case to answer. E ui wa fuli tua mai le mori mau au tua leo mari a le itai mai mori mau a leo. O lo iai le si mori mau au tua leo o ia leo tupuola tanu right. O lo o mori mau i tala noanga Samuelu masivai. Na tula ile tamaita ilo ia mero loi ma whapea atu o mau o lo tala noa i le lo ia le tua leo. O tala whaalongo mai ele ai se whaamaoninga mai le te tau whaamsinonga o na whaongaina. Na fasilita mai tai whaamsino talasa sa ang atoa ilo ia sa moa le pena iai se temi na tupu mo se tūlang whapea o le no case to answer. E na tali ma posua tani atoa iloa ele ai. Na tula ile tamaita ilo ia o Catherine o lo tula i mo Samuelu masivai mwha ilo ele whaamsinonga o New Zealand. Ele ai se temi whaatapula ai whaauru ele tausanga o le no case to answer. O whaatulanga le whaamsinonga le aso atai au e fofonga ina mai eilana whaiunga e tusa le tausanga a le tua molia e peona tuina atu o le no case to answer. Ma le official komisina o whainga pānota o leo wa whai loa mai e le komisina o whainga pānota le fionga tuia whelolo. To le 4 John Stanley o le teimine iwa wha mawina ua fitu se fuluwalu wafe se lau ma le tolu leo whai o le atunuu ua mahe o na whaia la to restala e tu se le ma le ono suma le fitu pasene. O ila tau e le i ni restala leo o atu lawa le tolu su iwa afe se lau lua sifunu ma le lua tu se le ma le tolu suma le tolu pasene. I wha mamonga le ofisa o whainga pālota i le tai au nei o loo whai lo ai tu ma lo o loo maita wina ma lata mai le taulanga ma no whanga ua atofa nei e whai e restala whaata se ma le ofisa au tui mulinu o loo maa wa lunga mato a tele i lava tangata e le i whaia lava pe whaatino ina alato restala. O le itu malo whaleata mua sa whama wina mai le lua wa yaso na babae e ono suma tolu pasane le o whai o tangata e le i whaia ni restala. O le reporti o le tai o nei o whama maunga ma le whai unga le wa yaso o whai do ai nei e ono suma lua pasane wa tangia mai e na o le tasi pasane sa nga i atu i le whai unga le wa yaso e whaatino alato restala ai o loo whai loa mai pea le fesili e silia ma le ono sfuru pasane le mafuanga e whaantua iai ona whaatino restala. Ua toe lua neiva yaso o toe ona tāpunia loa lea o le avanoa po le periota e whaatino e restala le mamano le atuna mo le whainga pālota. O lo susu ina le mtanga venga leo se whao lave na ripotia le polas wharaile o le vayaso na te imvaya tunei le na ripotia ini ali i se toa tolu sa whao penga ina nianga ese mauru whale wha malosi se tasu supermarketi o whaingoina o le Pet Spy supermarket i Vailoa. Malato whaatino ina ina soli ngā tula whono ringa oi. Ta ua komisina o Paulongo Tino Filimpo o le tasi le nei o soli tula whono ua whaatupula ia ma ua a ngai pe iluma o le whaia leo ngai ngoinga ma tūlanga i pe o ringa oi te le pe whale ma le whale wha malosi ma ave sea me tō tino le ma whaio ne wha whesu iai ma whala au whasai na pe wha tau ai fhoi. Le aisa e pei ona moli mawina i le tele o soli ngā tula whono tulai mai. O lo wha wausu suenga mtanga luenga leo o talo mai e le mtanga luenga so se tasi nā te silifia se wha mtalanga ia ripoti ane se ofiso leo la tane ma wha o atu iai e wheso soni e su e ngā le mtanga luenga o leo. Tau walunga tātou pokolame o tutonga i peona masani au tātou whiloai tuli tā mai si wha poponga mai lea fionga le lua msene soifua mea manuia.